Kıyı elbek ki iye oğa cekergen üyürütün üksepbet. Örgüy latınlar bıt iti dölönnektıl. Kuyarı bildibet ken köngül kalamıtıgara sıcayar soğustardı. Aras ögünen kıyı saluta oynabıta orubuna hette oyuz sılnan. Ehegini buka bargıtın ititik istingnek ağardalibet. Uastı Jommot eseri tıl veteranlara, ehege korsun buhigıtın, giroydu lağıtın, olokka aktivına kıttıgıtın, bihege ürdüktük sığınalıbıt, onna istin ağardabitin, maqtalbıtın ehege anıbıt. Bu 5 yıl ustata barbıt, elbək, ölülək, sütülək seri, bihege noroputıgara tuğunanda emtemmet, surallıbat, ulaqan çerikhalar bıda. Onun bihege bugün tıgar çağıl kümmüt, köngül olokput hen tığınların, Toluk urbut, jılğaların qarıylar buramudun, çestir, boçottur, kinilerge sügürüyer, kiniler atların solların üyetitige üleleher, ıtık yestəqbet. Jere bugünkü brahniginan, ulu kıyı gününen, ehegine ağardalir, bütün Rossiyatağı kıyıga salut, Народ Эмитаны фестивален лауреата Иван Новиков. Адеколар Ефимович, Юрий Никитич, күнде қатың адылдар ветераннара бары хүлдәр жолдау жаңы тоғайтыргет. Уаттақ сериге аңардас серихиттер, бойыттар әрі оған сығатақтара әйге бейді дұлақтыргет. Сақавыт серин салаяр. Елі көріс бүні құру қайдақта құрды сериге қызыларыға. Сақан ұрытын ачықтағантан бұйхауты ден описанына онлық сығына бұлы Улучшила государственный политический деятель биды дулахтара була. Оны сенге айымнялап өттүгер Ильяш алған ырата хайхар хайда құрдық. Білеген күйіні онсуд көтюшаға тәңнен ыры болан тұрарын мейнер ұрдық білер. Онын мантан кейхар хайхары ылдық бітчеханы бұд. Онын көргі құрдық күйіге оғансыға күйі тұғығар қатың арылар. Хайда құрдық болған кывақытын келдерен бұл бір хамай намытылығығар патриотический итиллер көлөне патриотты итиллер нелеге болар. Онан баргытын өсөтөгөн улуу күйүнөн агардалибин баргытыр этистин агарда вонна тургура туйгун дорогене улуу күйүнөн барандина ура жаманы кырдактын итиллебит патриотический гана итиллебит дегене. Апитстер декинеттен эреле практика мындан Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
России такой семьи, где б мне памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший сон для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Албанат болдун, улуу кыйнан сыттарга, албанат болдун, тыл үле ветерандаргар. Ура! Эсебен үтө күннен, кere браник күннен, улуу кыйы күннен, но хамы күнді браник бейхи олар кыйы күнне. Бұл тыңча 419 күнне түн, олы бәтеп 4 сылы бұға. Бұл бейхи Советский Союз территориятығар бағарылуыда. Андай дуға сір шарығар жон терге бар болыр дух оқты ден. Фашизм кыйады дух оттырар дуден. Улахан күсті абы пұрос бейхи жомут, бейхи әйелер бит, бейхи әйелер бит. Бейхи ветеранлар бағар бұқыт. Фашистская Германия середина сваты херегер 2 сандойду херитигер ол сағаны 6 суверенный государство бар еді. Онтон 6 государство табу адойду херитигер күттуыды. Ол ады адойду жона барты бұл херитигер күттуыдыра. Ол күнен баран самай әлбәк өлі, самай әлбәк сүті бұл бұта Советский Союзка. Фашисттар советский народы полностью как говорят, бланна киреннер. Советский Союз эти регионлардан, ол ханайм регионлар жамалар болады. Отуттан бион бес бұрығалар бұл жонон суағатта өтті. Ол бетер бастықы ке ғылға бір күнге 13 чеке халлар болбата бұрыстой жон өлелдереді. Күн айы 13 чеке. Onun kırkta, onun güçten yemeslikte Germaniyanın bir yomut, bir veteranlar, bu bulduğun olan veteranlar, bu seri çoğalar olarak bu boyutlar, bu utaranlar, kayanlar, Sovetski Soyuz, Sovetski armiya kayan, bu günge bilgi yolakta olarak gün sirigen var, bu yürü ötehülleri hamle ediyor. Onun bilgi vaktan bu diyeğe daha olakan bir heykenar kurultun sügürüyevin bir de geçpit bolar bu kıyı soltatın kıyı rolun edep görünleri terdehin edep içittarga terdehin bir mana sılay kıyı günün belirtemek sılay bir veteranlar bütün hıllata çeştemek kunutun bir edep içittar bütün kıyıya bir Avrupa bir sıratın köyün oğun tuğuna kepsemek Körüyente körüyene bu kıyı behi hevesken narodu orbuda jettirtemit bu kıyı behi narodu orbutun behi jomut behigi ağa körüyler bütün orbutların üyettiri yağı ıltıqtaq butonda üyettiri yağı buparan yekta ona tevlar hiranlar bitigar isfirak buton bağıravan kıtana duru uyene kurutun mandı güvere köte hacca kurutun настроениялар болу behi xabarı bitigar Kök Allah'ın var boğulun, eye var boğulun, seri olmadın. Barı yollar boğulun. Ulu kıyı hette öyle sığınan, bırakın yığına. Sığlara
Бастабылла нәһилегим бетик маны жоннорум тыл бетерәнләрем үле тыл бетерәнләре гине бу бүгүнгү өрүлә кырбыйды кыйы күненән ис сүрәктән әгәрдәләр бин күңелләр кумутун мандык бирге olan үйнөр күлүнә битигәр колобур бола хәлҗә кайын мандык эһиге сүбәгәтенә намагатынан беге үләли хамсы сҗабыт эһиттен туғалабыт, примерлабыт, туғ бар керени сырдығы барытын әйге сыжайы жад. Барығытығар бұл бүгінгі өргелді күн бір ағынығар әрі жем болбаққа туғ бар сырдығы керени бағаран тұран дұробияны оны жолу бағарабын. Күрутын маннық бейіні кітті бірге болуын bir salgından tığınan bir sanağından salaytaran nehliyeksik saydarıgar üneriger ehgemiye küskeme bolargıt biyaka direk boların umnu bakpıt. Ondan bargıtgar ösü tügül ağardalibin jolu sargını bakarabın jollak bolun oğlargıt serdirgit börülerinden kötülerinden ösü oğun üyelenin diyen bağısını ağrın diretlerim. Ösü tügül tüküründen büyüğünü bırakanlığına Gini namun jahatan kerasuhun deputatların atırından ide istendik büyüğü yürürlük terhenden kıyı günden ağırdalibet. Ton barı bilagat kıyıgı umustu bu çonlar bot biyaka bilgin olus ağayak ki xalla bilgin bu ağırdaluga herigi kıtılaktıra bihaga üç ki xayıcıbıdı namun jonun herketiga okurduk kim ehigi bidudulaktan diklat Igor Semyonovich onna kim Gavrilev Prokopy Petrovich tengertim onna Soluyov Mikhail Nikolaevich Akbar kinderge hertim kinderton beğenlerin dorobiyalara birige etengeler ton Igor Semyonovich tohul kelahpin dir onu da bakay ederbin dir Allah şerada ton hetom besala tüşüdüle xanada inde bahana tattan lohan onu da men ham glamnet etenge bolan hertimler diye ben hanalar bonna ton heya beter mi çamarın epidem Igor Semyonovich ağırdaden tiyerdi duydum canıga ağırdada lohan privette tiyerdi tılın heya tiyerdi onda tabii ki bu kıyı Septonius Salın tradisyonda barang meripirasitan baratan uta cabut beri nehle kaya bundak terahnya bola turallah behaga partizan nehle ke ronna maymaga nehle ke bubuta ondan bugün bu hasta nehle ke ton sama gelanda itu lohan berikan jabatan mayga bu ulus center bola. Heri bitirenler bir ben listeden ngerti ki bitim no hadan kelebekler bit bu namga onda toh irderhan köşüydü bola. İta kagay xabetler bit. Tekinler kapsillerinden şu otuzdan daha erkeği xabetler bit. Sahayerin ödüne nak ben ayak ki xabetler bit. Onda ton irderhan köşer onda bu behaga künge me alus albakterlerine hicivutta ki ha bilde jeleri kalileri yanında metti spesial necip. Onna tan Igor Semyonovich kepserinden seri tuğudan kepsebide kini olus bilin sananları bit kini tokudavat lohanlık doktoru bit yani. Tokudavakka serili halde. Allah indiga östeyakun kadar karastas bakat da heritlestakhanara tınakhalandı. Ranında ki halana ton ayda ki hohtir. Ayigin kanitlarında östeyakun уже öldürün septen. Onu götürdüler. Onu ol anartan anara kanata kavut kulhan herige fotoğrafları görüştüktürler. Boyge kirige. Onu anartan anara jonlara tavarıstarlık. Barata ığı da kalı heri luk ola. O kaha götürdüler. Tabetin tuğun hanardan nekesevite onluk biyaka bilgin oldu enlik gisenler biyaka bilgin eye
Белегин бу биги сахам омуга онда Россия народтара бары тырнакпыт онна билде сайда турабыт. Ки бары мардан эче биги ветерандар быт агалылар. Onun bihi bilgin, onu belirtiyakta akbet, onu bihi çekistiyakta akbet. Ondan tutan marı gıtartan men etemede jolu, yörünü, kötürünü bihi eder çatta beyabidin meyekünün beylekbü soğuğa bu kıyıgı hası uçanlar budun akta sanı edecektir. Bu sorahan nige belirtiyakbet küçke onda bu hettuğun besileme küçteyakta gıtar bulanı akbet necelağa biha iltimin депутаттарын председателя Александр Николаевич Жирков калам бар буда хатырын хелегер онно 15 жылы өргөддөктү гыдыртугунан кепсити болбуда онно кини бейете илтимен депутаттарын ветеранларын агалбыта оннан намулугун ветеранлара көрсүбүттүрө онна ол тугунан кыйы 15 жылын күскөдөргө онна Максим Кириш Мосов сүсүбе 5 жылын перәнерме буланнар үлене томбанды кепситилер болду. Онна табу бая буллана биха бак билене болар окурдук барылагат комсомол бут сүсүгүнүн таппыт бара комсомолга сеҗеби чонноргут онна дәреттен камнаһындыры токпар үлене камнаһыбыт жоннорга болат онна биһиги намулун эдеричата болтугунан бактериялары ыдыктыра онна бу ветеранларын ыттарбыт ол комсомол камнаһынын актар санаана хакпыт онун аяка билеген барыгыдыгар жолу өрүнү көтүүнү оннан самое главное здоровьены здоровый болуп жа бардо жей болууга бай болар онна ура товарищи выйдут. Люди мира на минуту станьте, слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло в медном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных строятся, строятся в шеренги к ряду ряд интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят, слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган, это взрывом атомным объяты. Стонет океан, тихий океан, это стонет, тихий океан. Люди мира на минуту станьте, слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей землею и гудит волной эфир. Люди мира, будьте зорче втрое,
Tügünün vasıtıllah bitirenler. Tırtıllah kırcağızlar. Da minemetten açılırdı hem barına tükefsiyle Kami ağda ödeheritin 35 sahagar ыңырылан бар бұта. Ол барарығар 2 оғылақ, оны кергені қалдыран бар бұта. Онықтың жолын кәпсәйінен кені курсқа дуғаға әрләхеттен ұлған бағары ұлан кәлер, бүтөр әргілден кәлер әті. Кәлем баран ұлған күйіп өттен өлер, оны көмір. Onta kergene geleceğin olur. Onu da kergenin onunla oğlun kızın kömürlüğün varan kırı oğlun aymaktarga ittiri veren varan ikisi de herige varar. Onda varan emi ana yencelan keler. Ben bullağına beğenmemetten bu birimi var. Kotu Kafkaska herige kıttan kalbidim. Bullağını hanlatıgar tavallığı dedi. İlitin bağırdan. Ben bullağını eme Kotu Kafkaska varamın eme ilimin onun hanlığın bağırtaran kelebek. Onun hemen kıtta bir addarattan sığın bağır kuttuk. İkken hanlığıdan ilimin bağırdan heritten törnen kelebek. Onun bu kırcağızları taptallah uastır bitirenler bütün etimete heriden yeden kahanda bolbatan kurutun ege bihat tutar bar bolun öğretmen jallah bolun Пойдем вдвоем, по полю вдвоем. Мы пойдем вдвоем, по полю вдвоем. Мы пойдем вдвоем, по полю вдвоем. Мы пойдем вдвоем, по полю вдвоем. Ночью повезет благодать, более никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Следуя верхом на коня, более никого не видать, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему по полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему по полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, грустный свет, али да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, грустный свет, али да рассвет, али есть то место, али его нет. Горечко мое родник, дальний берег огоньки, молодая рожь, да влюблен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да влюблен,
вдвоем по полю вдвоем. Жизнь ночью искаем. Ручкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Арбаналы юрүлэ ханына деген курдук эпетага пинден этери микрофон алып окудук быйыл биге жачаттар жан саана кутти чаттар. Олар Россия президент гранылар 1 миллион суммалар. Ана икманы бу бинелектен бинелекте түртә биге Эвристо Игнатий Степанович Киеварата билебитти. Ол кие Крымы босхоспута. Сапун граны босхоспута. Онда ол кагылбыт граннарынан быйыл 5 йылдар сүбетче 15 оғуынна 5-6 олған кие боланна Крымы оранна документальный кино столдар. Онан тобу күн быйыл кино бүтөктө онна бу сахалар Крымы босхоспуттан тугунан капсир кино болар. Онан тобу нахаш вежиянын бу Крымга билбеттер бит бу сахалар манна херилес биттер жан ок билбеттер. Ону бу былыры бара жаннар эме ити вопроска беуливар барбыта, но истен сохоялдар. Сапун карага Игнатий Степанович амбразураны гранатандан барган бийик хевеске армия атакылан килелер кыяк бербикке. Онуттан нана букыйдылар күне хаянда технада жанын быйыка эттим онуттан ол киле биттагана эме мустамыт манны бар мустамыт оромут көрөктү. Эти Канада беге бу хатыңарын хелеген сире ота бу беге чубастагы бастыгы хомурга бир улахан хомуюну ижембат битирген аны беге тенеме остурияттан соту октахбыт. Ол курдук беге ботулук путуптан бастыгы улахан хомур төсүстен така беге эдер олаттар бутын ижебаралдаргар 5 улус сиреттен мотуттан бар битиргенден билген кимгенегелге бар. Ол курдук каңалас улухун үйе сине херттен горна херттен кебе херттен усалдан оннан херттен бу төсүчекке ке колора билген локаларлар бе төлөк албак болот бүди те сох болун сери бар болгон онна раскаланы кырдык дагана сериден нахаданы соста созалдақты сериден унырык болган төлөк күпүтөр болой бу күнү бу көйү күнүн ухум көргүһү кенеттен мантан барбыт эдерстенех бабу учаттарбыт серидеха хыджан манна кинер онноларга үлелие хаалбыт кинер керкеттере оголора руулара төһөлөк араханы олар буттара болуына төһөлөк күппүттере болой бу өчүгөй сырдык күнү кырдык тагына минием Петрова Екатерина Михайловна тыл бетеряне кене уланча сагыр дире орын барныр бүтә. Оны актар этем. Мен маны кийит боламын, төрдөнчө халлага келбетим. Диен, аны агар сөктен мен келбетим төбөттен ди бүтә. Ага мен бете төрдө төбө, оннатон иңелеринен мынага маркаптар болду эбебинен. Олонда келер бер нахаланы жүгөткөн бай учаттар балдар эте. Келер бер бай курдук эте бастан келер бер. Ondan ağayak meseli boladın kıtta ki suyun ağayan kalbı kurduk bol buta diyen aktar ete. Bar onunla ügüstere selige arahada kalbıttar bıhılaq diyen. Horak ügüs gühel büte diyen eter ete. Kritiktanı bu nehelekten süyüt behençe ki selige var buta. Onunla bıhar ulağan bıhı astara selige olan or büttere. Onunla tığına kalbıttar zikünü otanı. Yören kadın karıştıklara. O kurdu bihi bu kinler bihi bugün gibi tohugar olaktıran tohbar küsterin kemelerin küsterin külakterin seriyine şu happı canlar bud. Belyeleri gel
кинер честергер көйü тоғы көйü сәттуын үз сылын билген сир дойду айы белет йолор олар. Оның бихе оны кытты бұл сәди кенеттен түрәбіт кинер оғылыра. Әмие кинери кытта хата бихи әмие сахардыбыт. Онан бихи бұл кәлін түрәбіт жонор хәтті омыздан тағыстыбыт. Онна кинери әмие бұл нехелекбіт бары олықтақтарын құрдық үйері көті көрсебіт, бәдетейбіт. Ота тарихчы түгелінен тұғанамын ол білем аймақтарбытын ақта түстақ бітіне ағам бірге түрәбіттер түрдіе біттер. Олардан бір олара екі сол, үз кейі болды. Петров Иван Макарович Иркутский қорапқа түйлі техникумын бітірен келем баран, сонны бітірен келбіт, онна сонна тута повестка, оландойдутар келерін кітта бебеске келен әмес әдегі бар бұд. Онна баран командир өре ары өреммет. Онна жонуар сұлық сұрияқтағыд. Ара аяннан хен, беге арға пұронға пойханан аяннан хебітте. Ол кенеттен кіне сұлығы дағыны, әпкеті дағыны кәлбәк болбыд, онна қары ғұрып кәлбіт. Сұраға ғуақ сүтті де. Ол көді ота кене сәри тарih батақ, сәри үңірілі батақ. Үгіл ден бұл суақ балдайды сақағылыға. Қаз бидзегі үгіл бүтінні бұл сәриге күттігістақ, оның бұл көйіге күттігістақ. Онын бұл өте ұбайбын әттім. Ем онна ағам бұланы бұл ол кәмге мана тұзға қалан кендері онулырғыр. Тұғыдағына әнчүреппәкке, байы долы көғыреппәкке, қолқос тұға дейінлер, онда сәлі тұға дейінлер үледі атақтара қайды. Ол ең кендер Сталин төбелі мәтәрінен ағыладылым бұтыра тұғып бетірәніне бол бұтыра. Оны мен кәргенім Сепсов Иннокентьевич ағата кені бары оға иккері хастағар сәлиің ұрылды бұта. Онна ме Сталинграданныгар кыргыха хыжан танка омайын өлбүті деннер әтәлдер әті. Оны иждет кихи кәлен иетігер кәпчан барбытын бігейден қабық бұт. Чоғыл гынамырын кен бұл сәлигі өлбүттер оны бігі. Отын бүгін бігі тұқтыр суақтар оны оларға кендер ұчаттара, кендер олықтырын садғылдар. Оның доқтар көйі тұрғылдың. Ура! Қағандарыны сәлі болбатын, не был оғылығын айма бақын демейін деді. Бұқы бары жаллақ болын, бұровай болын. Ну что я могу сказать? Жизнь моя длинная, конечно, за 85 лет. Что я могу сказать? А паны я знаю вот так. Карл Маркс был, Неопаль, миллионер был. Как приехать должен быть Молотов или кто-то сюда. Тогда, да, очень хороший был колхоз. Ну, сейчас тоже, я люблю, в общем. Как сказать? Я выросла на Градском, всю жизнь прожили. Отец у меня на бакончиком был, когда это совет, ну еще в революцию, когда раскулачили, он в колхоз зашел, потом там раскулачили, и мы приехали вот сюда. И здесь живем, правда, потом реплики. Я матросом плавала на барже. Вот когда было 75 лет, Юрий Степанович, Алексеевич видел, наверное, рядом сидели, 75 справляли, и вот вышел человек, да, и начал говорить про Градский. Я не могла, я хотела к нему прямо вот взлететь на сцену и спросить, кто он такой, откуда он такой. А когда потом я к нему подошла и сказала, что я вот, ты кто такой? Он говорит, я Колесник. А вот, они жили тогда, это еще одни тогда маленькие были. И он меня схватил, я когда ему сказала, что это кто я, Градская, он меня схватил, я думаю, ну руку пожмет, да и все. Вот меня схватил, давай там это обнимать, и мы так, я с ним долго-долго сидела. Потом в этом лежала партизане, я в больнице, да,
тоже апановский человек. Мы с ним тоже про Апаны говорили. Как у нас, как мы здесь жили. А он говорит, я сирота в Апанах, вырос, говорит, в Апанах. И вот мы с ним тоже долго всегда разговаривали, сидели. И он это... Мы рассказывали, как вот в школы ходили, картошку копали, помогали. Учениками еще тогда были. Ну, я 2 класса только кончила, потому что уже было переросток, школы не было. И мы картошку копали. Вот тогда поля были прямо возле трассы. Тогда турневцы был, помню, выдирали мы его такие вот, прямо турневцы большие, хорошие, это селосные ямы были. Вот все было. Ну, потом я жила с сыном здесь, ну, правда, судьба распорядилась, было 2 сына, вот, и меня дочь увезла на утро. Я вот так жили бы здесь, на Графском, у меня душа все время, ну, честно слово, не представляешь, я душа болит, у меня душа все время по Графскому. Как так я выросла. Вот, ну, много чего можно рассказывать. Отец у меня в этой армии не был, потому что он служил на Авроре у меня. Там матросом или чем-то, это еще давно дело было. Вот, я говорю, 85 лет, это моя жизнь такая длинная. Он, да, и вот у него были награды. Но вот я не претендую. А мы жили вот в Бакаче, вы знаете, наверное, все остров. Вот мы там жили. Потом папка, когда речка замерзнуть должна, нас надо было уже учить. Он здесь в Орсе работал этим. Здесь устроился, потом сюда перешел. Учить нас надо. Запросто упаду. Учить нас уже надо было. И мы это... Он сюда переехал когда, потом речка должна была замерзнуть. И он взял 2 подводы в Орсе, тогда Орс была организация, вся Орс, и поехал. Но нас-то мы здесь были, потому что холодно, и это... Он взял 2 подводы и поехал, и там уже в этой избушке, нет, сруб был, короче говоря, дом почти, и это... Приехал, а там уже все, ничего нет. Все утошили у нас, ну вот остались. В чем мать родила так? Что было, то и было. Вот так вот нас обошло. У него было все. И медали. И вот я не претендую, но вот здесь вот, я помню так вот, как во сне. Кресты, тогда же кресты были, там такие медали старые. И вот здесь потом уже брат здесь работал тоже, там это, он потом, когда вот эти вот медали в музей кто-то сдал, да, эти кресты, все, я что-то была в музее, и мне сказали, вот этому, вот, а тогда же Петюнцы, Мазурцы, это другое же колхозное название было, вот. Тогда Шмидт, что ли, это колхоз был. Вот. И вот оттуда, с того колхоза, сдали эти медали, кресты, все. И мне, это, ну, который там ходит, и говорит, вот это вот оттуда вам это дали, сдали ему медали. И я почему-то сразу в голову взяла. Извините, это не наши ли, это у папки были, вот я помню, что было. Но мне доказать нечем. Документов нету, там никаких документов, просто сдали, что они уже не нужные. У меня брат умер уже, сестра тоже умерла, и я осталась одна. И мне вот что раньше узнать, что это может быть действительно, раз вот у нас там эти вещи все утащили. И вот эти я почему-то думаю, что это вот мне в голову так зашло, но я не докажу ничем. А папа у меня на Авроре служил. Вот. Ну вот все, так вот и работали. Мы работала, и детей родила, все выросли, все на своих местах работали. Ну, прошла ничего так, слава Богу, хорошо. Правда, вот только что потеряла 2 сына. Вот один онкология была у одного-то, ну а второй
сильно пил с женой, сильно бывались они, прямо это, не дай бог как. Вот, один помер, второй через 13 дней, второй помер. Мне тяжело было, мне дочь немцы увезла, и так я. У ней там маленькие были, работать, она на заправке работает, сейчас на новой работает. Я тут работала тоже на старой заправке, потому что Веслях работала поваром нам-то. А на пенсию пошла маленькая пенсия была, и потом перешла на заправку. Я 15 лет, 16 лет так работала заправщиком, оператором на заправке. Потом ушла. Может, и работала, но нас сократили, короче говоря. Вот так, не дали дальше работать. А то, может, бы и работала до сих пор. Вот такие. Такая моя судьба. Ну ничего, прожила. А панов всех я люблю, все меня любят, все вот сейчас вот встретились, все прямо... И все меня любят. Все меня любят. Аполлоновна, все инамские, которые видят меня всегда. Многие знакомые, все меня это. Прожила хорошо. Я ничего, не обижаюсь. Вот так вот получилось. Давай, а то я упаду. Мен каратек ен тугунан кепсен. Мен ен кандыревен кытта чугас сибеста. Келе то, тучу то сусуган сында катыра бүта усалдана. Онтон туча то сүбага сылдака кенне намна бинакурак кен ахый дел косатта кере. Кепсетен оя калан кандыревен кере алды. Кандыревен калам баран бибе то сылдака кыз оğlu törөтөр. Önce doğusu da tutsulaqa o oğlu törötör. Ondan onları püspüterin kendine heri hağana olvina kurak bile balıkka tiksiyle baran. Tiksiyle baran kelbet. Onlar ikin kergen olan. Niye bollana iki oğuta onda yine beni kurak bollana tülkülerin ödüldü baktılan kandıran var. Niye ver? Ondan sistemler iki oğlu iken ölebilir. Ondan duran bollana heri halanlar. Heri halanlar kör bollana yine. Kahve evine oluran edem. İşte karakin diyen baş diye bir rapiyeler. Lokan başı işte otur hidya. Narın nahayının okkağı çalır kuhumballar naharvanlar otayabilir. Onu güdeleyen otan nahayla kanım bile urut balagan diye kastırlıkta yol bari bir gol bulmaktadır. Ondan turan turinca Toğsütörden sonra, öteden sonra ıksan köpsetinden gergen taksın namına bakar. O namına taksır ondan. Tırınca herigenitten ondan herigeniye oğlar bitirülür. Onu kineler amaya götür. Gördüğümde sonra heri bitirdiler. Biri Stalin'de talimle bitirdi. Onun yağı evlediler. Evlet baran halbuki yapamaya hem üretir. Ondan kendi gitti. Tümünce doğusu besizden kadar yoktur ki tüm hücrana diyen yok aspıtları diye. Onu filan kadar muhatırın doğum besizden Allah'tan var biter. Onun oğlanına kıyafet oğlanı öyle dokumen sürütüler. Benim oğlan sürütüler. Bakılar getirci biter. Onun bine düğün kıyaha evristik konan diyen oğlan var. Nar kıyaha bir gece direbilir. O hanımlar onun kıyalarına muhtemel. Onu bir gün öteki hadırevlen erken müceyke. Artık kayın da yapın bağırın. Birine bulup nasıl olur.
Bugün bu yürüyüşlerine her veteranların, tüm veteranların, öyle veteranların bakın. İki üstüne kadar gelin. Ben yaşına barıda ulakan sütüyle ulakanı ulakan yıllarından geldik köyü. Onun niki diyorlar bu misyonlar bir misyonlar bir İşte andaydı iki seride böyle sütünü yukarıdan aldı. Ediyorlar, ediyor turallarlar kırdık en bakılanı kanalda. Потому что эти международные благословенияlar бары ой хәрине Аллаһ ханның агайбаттар кинән тугы битәбәтә курдук тукталар хатталар. Даже биле өс тояттар ялтаган булып бутты. Туактарыктан Сталин партиясына бираган кәстере диде. Ондан Сталин ол кәсетиге кыттыгата кылып тахардыктар. Ити барыта хаддагара бехедери тактар бүдер атынаттынан тарибата болар диемин не хагала саныйбын. Онан каптаны локтактыра, граф локтактыр, гыдыры локтактыра бары этеңе хөҗҗен төһә халкы ветераннар бүтән өйдү хөҗҗен. Конечно, Тиһидоровете бартайтаңа болбат, огынан баран тәһә каларынан ухынны колора хатан хеге тәһә ухынны колора хатчаннан оглар көтөр сеннәр бетер, хас сеннәр бетер, нактар бетер. Һәм бир туары итине сылаһы бирә. Оннан булларны бары администрация рейтере юридический директор на чуевлерне юталдар. Бие олог да бойнай бит. Онан болдана кинелери биге ледергер бартер поддержкалы хатыбыт төһәккә барынан. Онна эдерчат кинелери өйдән, ян өсте шуйды поддержкала никидеге хайды баратора болар өсте чуевлете. Билги ите жамыгарын тугунан мен не актым. Ondan eti isti naha çüge. Higine baragıtın köyü günler isti isne kadar yevin barı darovay boldu. Ağam Uybanov Danil Hemeneviç ağada ders hager bilet hak bolan armiyaga barbada hediye bataqlar onu qalamanna ton bede beden jalıp hediye tonton ubaya Uybanov Uyban Danilovich Uybanı var bilaget namoluğugar havuz soğuda bastı hopar bastan kini hoparnan halağıta buluşka ol apanı oloqtağa amay bastıgı doğuz kihini ıngırıga men abagam Uyban Danilovich ol seriye baran heri hakkayda hağlanıgıttar bütür direhicibita onunla ergillen kelbide ergillen gelen ağam tulaya kalbıdan ipide onun ipide hata bilgi valla abaga cenattır onunla össe ağam maşaka ağata Ponomarev Timofeyevich emiye bu mantam bu tulluk beri gitten dalbatı borokottan ustamar bütün bilinge jeri mandan kırjağıstır öydüller o gana baran kene tönlü bite tönnen kele tönlü bite onna össe bir ikihin ebem ikihin kerken takkan İstapana bağlayıp bana semya ulakan herige heccan emiye manna kelen oskola direktöründen yeni illevet inteli. Yani higi bu higi gıtta bari öldüm bilahat diye. Ona min olok iyem ağata Solovyev Filip Alekseyevich olok hama inniki fronga heccan ikide arani bolan huru hurubut olok hatan tuğpul Şuradan bile hospitalga hepet başıgavın dağın hatan bammat kini tüttürü fronga hıttalar diye toy tergin kini tönneğin döktüler uca hatan heriyle spekkim diye bitir onu kini
Түйін тұяттағада оран ылбыттар, төннер докумені. Қаны кәрі кейі оран ылбыт, оны ол кейтіне атынан төнні бүт. Оның докумені хоқ болар, кені дәші хәрегі ылбыттар. Еннеген онына баран өлі қалықтар, тастақтан бар бұта. Ол бұлақан пашти 2 метрлер бағына кейі. Onu evim hoğuduğun bende tırgı kalın. Ağuhan altı zahir deri olurun, üç oğlunun bıraktağıdır burası. Doğu ağuhan altı zahir. Onun min kolumuna tөгürütçü dinlik sürüktək. Ben belki bari senler, kostenler bari onu bilebil. O istoriyadım. Ondan sürdüğün kartıskalıgın narıcı tutup bastırır. Bugün kıyı güne, bari bir yere hüküdür. Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной и в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И куда ни пойду, обязательно повстречаю его на пути. Он в глаза мне посмотрит внимательно, скажет, лучше тебя не найти. Он в глаза мне посмотрит внимательно, скажет, лучше тебя не найти. А вчера, расставаясь вечером, не хотел уходить ни за что. И чтоб я не озябла на плечи мне, осторожно накинул пальто. И чтоб я не озябла на плечи мне, осторожно накинул пальто. Оттого я такая счастливая, улыбаюсь везде и всему. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому.